मैम खुमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मन होने तक के थोक्चोम मैम तराम नौसरी ngasi hoki haukiba matam khari mamang dagi Manipur da lambi kodok ti photok kaya dagi mioi kaya gi punsi mang ki balai re adu masi hana asum no oirambra handak mana haukiba sahi 2017 dagi laliba saliba sahi lising taranipan swai sipawda lambi gi kodok ti photok kaya na mioi gi punsi kaya tatna mahan lakpa asina maram oiraga yamna lambi da satpada yam safety oiribra misam praja sing khong na satpa sing gari thori basing punamak safety oiribra haibidi matang kan nabagi dam impact news ki studio de election ro library si oza Robindro Sharma editor Poknapham oza Robindro tarab noksare loina guest sing election bi Dr. Chinglen Maisnam assistant professor Department of Economics Manipur University oza tarab noksare loina guest sing gi matai election bi oza Shantikumar Naorem member secretary Institute of Driver Training and Research Center AIDTRC driving school gi member secretary ni oza humapu ngasi ki Manung hunagi studio da taram noksari ahan base oza Chinglen da aham laksagi kamdona kramaina aduga masigi solution ji sidani ekhoina thengna tuise maroina hojik leiriba condition sida noma kangna thokliba noma da misi mina henjan yaurei bisi maroina masigi factors in population factor no oigadra natraga driving factor no oigadra aduga road factor mayam na gre factor bodi du khare hena masi de ekhoina yengshin ba yaba khare hena kodong tibasi masi ni hena oi hain lo ya factor kari oi gani masi batang da jai wakhal thonu pi masi thopagi maram si panjadring gi mamang da koi road accident si magi magnitude se kadai hok yorage haibigi wasi ai han thamjage koi gi road accident je koi loin khange koi prithvi da thoiba road accident si sahi ma da lak trai thoi gum mani hai masi gi manung da koi 12% gum bade India da thoena hadi India si koi road accident khwadi thokpa aduma lebak singi manung da India si amane aduna masina koi manghaliba senmilon da manghaliba lebak ki sen tum da manghalisi koi gi panavada world gi koi gi agency me amna pabda koi gi gross domestic product ki 3% di mangi hai samanaba koi gi magi calculation sa masa ai Manipur da pusinjer kya koi gi Manipur da hoki ba sahi manga sida ini yengja matam da kayamna siragi wo koi road accident sida da mioi chatruk marfu mapan se last 5 years sida si last 5 years sidi 2013 dagina 2017 bausa mas da mioi chatruk marfu mapal gi punsi se mangya lambi da aduga sarana koi sigi chatruk marfu mapan sigi manung sida da koi last year haitare 2017 se hai ba chai si gakta da mi cham kunthra tok ne series adu mamang gi chahi dumadi khara handai aduga adu mamang 2015 adigi 14 2013 se adung wang hadi se around koi gi 2013 makta da mi cham ga hum manga gi magi punsi se khang da mang adi 2014 da mi cham ga hum pun pan gi punsi mangi aduga 15 da na koi gi 131 mangi aduga 2016 da na 81 aduga 2017 da na koi 136 se mangi ada sokpa gi chang si su koi gi hariba 2013 sida lising maga chamaga humdra manga so adagi matang da lising maga chani maudra manga aduga matang da na lising maga chani ga ama aduga matang da chama panya khi manga aduga handaki 2017 sa masigi di asok apan gi record se mai phangmangam da da hariba aina pizariba figure sa masi aina koi gi source se ahum dagi ye amana koi gi parliament ki koi Lok Sabha Rajya Sabha da pinariba state wise ki koi accident ki road accident ki masing aduna masina kay amna sen ge habigi figure sima 2018 gi ain kan badu koi July tha do armale madu da koi wahang pakum da madu da yor ki bagi figure do adu su panjabane adu yenga hajabane sima adigi amana koi national crime record bureau ne su record ta we adi policing sina khongkal liba koi report meams adigi atop amana koi ministry na su phone ada masida paliba figure sidi akoni reported case singdune ada reported report tawdaba hadi ngasi jun mayam thong ngani ngasi mak koi oinam da thuena sutai adi mafam atai da koi maruina national highway sing cha masi no makang da masi accident je thokpa aduna masi sibasu sigi hariba figure sidi hena siram basu ya hena so basu ya adu hariba si report toroktabani na khangdaba aduna report tawdaba casing thargadi masing si yam ngane adi mo kharanga khana aina mu yengja matam da 1989 dagina
2017 की December की tang kuntra ma toy boksa sibokta Manipur da mioi lising ohum ga chahum gi koi punsi je koi gi road accident mar mo na masi mange adagi maisa suiba masing si 28000 gumba oe 28000 hari si ainu hajari dun ko reported cases sing dure and the reported cases da asubang gadi tasing maki unreported yaw gadi kyam wang gadi ga habigi pot masu leiri ne aduna tasing ngasi lambi se mongpham olak pai se masina taidi akhogi road se yam safety oidre Manipur road si su atai tai akhogi state haidi sumaina ko yam vulnerable oiba road si haidi extend da yam accident prone oiba aduma state sing dugi manu yoksalakna ngasi di lambi se ngasi di mongpham oleba Manipur gisu aduna accident haiba se ngasi Manipur da masi license amadona haidi epidemic amadona masi sandorak pa se masi koi maram mayam lai masi thok magi masak haidi horopam haitar magi causes responsible for the koi gi increasing accident haitar masi thok magi maram si yam nei hreba madugi manung da koi gi legislation se yam akanba legislation laitaba sisu amane adigi lairiba khara sisu fajan enforce tawdaba adagi masigi matang da koi gi budgetary allocation je nithi jena thamdaba se ayam ngakpa pawamna koi gi समाइन है पोट होल की मतंग नहीं नबदा पोट होल की मतंग नहीं नबदा कोई पोट होल हाट पर मी मसिंग से इंडिया दा मसिगी मसिंग सिगा कोई टेरर एक्टिविटीज हाइदे कोई टेररिज्म ना हाट पर कोई टेररिस्ट ना हाट पर मसिंगा अनि जिंग ना मतम दा पोट होल ना हेन डेंजरस होइबा हाइदे पोट होल ने हेन सीबा मसिगी फिगर से पार्लियामेंट पुतो की बिनिको हदना कोई पोट होल इंडिया दा ममांगी चही दा मियोय लिसिंग अहुंगा चंगा ग मौद्रा त्रे से हाले पोट होल खक्तन अदुगा टेरर की कोई एक्टिविटी सिगी कोई मरुना से जम्मू कश्मीर दा अदगी नक्सलाई सिने तौरिबा सिगी इंसर्जेंट की करगी तौरिबा सिना हाट पसिना जानिपान ग अहुम अदुना मसिंग याम हेली दिनको कोई पोट होल अदुना पोट होल जिना हेना टेररिज्म दगी हेना साथी हैदना कोई पार्लियामेंट बो ngang की बलैरे अन मणिपुर केस लाकपदसु अखोगी पोट होल से मसिजु अचौबा कोई मनम मने हाइदि पोट होल जे मफम खुदि मगी पोट होल लेतबा यावदि हुजि अदगी लंबी से खितंग अखोगी फजन सेमे हायर कांददन अखोई स्पीड से गाड़ी की स्पीड से आन फंग हेंगलकपा अदगी अमन होजिक मणिपुर दा अखोगी मोटराइजेशन हाइतारे मसी गाड़ी की अखोगी एक्सप्लोजन vehicle की एक्सप्लोजन म लेबे मणिपुर अचौबा एक्सप्लोजन अन vehicle की एक्सप्लोजन से याम ngakpadi कोई मेनी अखोगी अयाम बसिना कोई करी हाइनी फ्यू सिना कोई मेनी सिना फ्यू की हाइतार हाइदी अखोना रजिस्टर तौरिसे सही मद रजिस्टर तौरिबा vehicle मसिंग से कोई मियाम पुगदोरिबा से मी यांखै पुगदोरिबा चाम पुगदोरिबा मरुन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुम दु सिना बयाबा बस कुमगी मसिंग सिना कोई सही मदा कोई कुनगमरी कुनमंगा कुंठा स्वाइदगी हेन कोई रजिस्टर तौरक्तबा अदगी टू व्हीलर गुम से अनि दगी हेन चंदबा अनि दगी हेन चंदबा नत्रगन मथंद तौबा सुम टू व्हीलर सिना सही मदा कोई लिसिंग ट्रांपनी मथक लिसिंग कुनी थोय स्वाइगी चांग से योखलकपा सुमाय तौदना कोई चानदबा मखल की कोई पॉलिसी यावदबा हाइतारे प्लानिंग यावदबा पोट अमा कोइन उबा फंगेबा अन सिंग मथकता याम लेखरे कोई रोड डिजाइन तौबगी मतंग अदगी मसिगी कोई ट्रैफिक की गवर्नेंस मयाम सु लेरे को अदुना आइना ngसागी मयाम सिगी मरकता आइना याम मरुने लग्जरी से मसी कोई जिके हारिबा कोई ट्रांसपोर्ट की दसु मागी पॉलिसी से लेयदे हाय मणिपुर दा अदु मदो कोई इंप्लीमेंट तौबगी मोंदी उदेदना अदुना मसाइसते कोई मागी थोरक नबगी मरम से मसी याम लेखरे अदगी कोई कन थौबा अदगी कोई निशा चारगा थौबा अदगी लेरिबा लंबी की फिल्म जिना कोई आइना दि कई मतम दाइजे लंबी की फिल्म जिना 3380 अदु थोरिबा गाड़ी सिन 25 सेंचुरी अदना मदुगी अनि सि चानद्रबनिना अखोगी थौफम थोक्तबा थौदो मयाम थोक्तना कोई लंबी हाइबसे कोई तांग्र कोई पुंसी मयामगी समना हाइद कोई फिजिकल लुजरिबा अदगी नुमिथा यंगदु यंगजरिबा ममा मपा क्या कोई लंबी सुमाने एक्सीडेंट पुंसी मांगिबा अदगी कोई नुखि जरबा मचा क्या हाइतारे मचु कोई नुमिथा यंगदु यंगजरिबा मचा क्या मसु क्या मांगिबा मयाम लेबे मेथक सिदैदा कोई एक्सीडेंट सिना कोई सोनगिबा मयाम दो मदुगी होजु फाउबदा कोई सोइनागिबा कयामा अदगी मदुगी कोई पुंसी चुपगी सोइनाबा मयाम सु यावरिबने अदगी मदुदी थोरपा ट्रोमा मयाम अदुना तसेंगना रोड एक्सीडेंट हाइबसे यामना मरुएबा कोई मेजर किलर अमा हाइतार अदुमा मणिपुर ओइरकपसे मसी मदि कोइना यामना कोई सेक्शन बमथोय अदुगा मसी नैनदना मसाइदा कोई करी लेगे हाइबदो मदु कोई पुथोमिनदना मसी सोलुशन म तोंगना बखोना बाइसे राइट टाइम ने दि थमजनी यामना कोई मणिपुर लो सी लो एनफोर्सिंग एजेंसी हाइतारे रोड सेफ्टी
aduga Manipur da lambi da gari thobagi niyam sing marang kain lerga su mase implement tawbada section da ba adu implement tawba ngam da ba loina loina tongan tongan ba hiram sing aidi ama khaktana pothole natraga lambi road lambi phataba khakta oi da ba tongan tongan ba factor mayam tiga singum ba mioi bigi punsi mangingai oi ba ba mioi bi punsi mangba asing ba thogdok sing ji left na thok pase dum henkalagli policy matter making soiba kaya lai bidagi so henkalagli habni matang jo ja Shantikumar da laksaning si maroi na masai da sagi law enforce to ba haitare implement to ba legislation haitare masigi posina karamaina aikoigi Manipur gi road accident sing da karamaina effect o helibino maroina hojik si hangjening wafam si thamjeni wafam si license pibagi niyam harasu yamna madugi procedure yam sang su madu driving test toribra natraga adigi register to matam gari register to no ja singena happy gi maina public utility buses bus na sing sing ti yam hantharaga two wheeler gumba aduga adu sigumba singne henkalakpa sigumbagi factor sing sin o helakpa jala adu matang ni ja Shantikumar na khara thambi phongdopi hojiki question se actually di aikoi transport department na piragadi hen marik chungada adubu transport department gi makha da aishu a part of organization ama oina khradang thamjage accident je koi oda Chinglen na thambi gi bodo aikoi gi society si da phauri ba feeling si accident si aikoi gi naturally haitare ishor na tamak pani haina khanbagi wakalam khalleo asidi nate asengbadi aikoina thuanjabani masi aduna maram oiraga accident thuakanda aikoin khali ji accident thoiba mi du siraga loire masi mai laiba kinena khalleo sinnate accident thuakanda thoichi family du ma lack of the person magi lack of the aikoigi financial problem laani adudagi di family du problem leramnina society du su problem laani society du ma problem laaga di state du ma su problem tholani sina su maram oiraga aikoigi society sida aikoigi Nena Tadaba society amo oirakpa yabagi su accident sina part amane aduga hojiki odana thambi gi question ekoi gi gari masing hengalakpa amasung license pibagi proceedings sida transport department na soiba natragana kari kari leiri ge haise maroina law enforcing haitare gari thobagi niyam sing khangaga su madu aranba tawba sing phabagi sakti handare ba sigumba mayam sing ja paksanna broadly kitang nainajani bhai tare ja thamni si question du budi yamna pikna hangjaraga su kitang hojiki legislation ni matang du suni ga dai khangjini si masi matang sida ekoi transport department na license issue tawba si mamang for the last 10 years kumbagi mamang dadi license manual hoina koi gi pongpi da piram bhai tare district wise da DTO om phamaga ekoi gi ekta kana gumba misak amana hekta test tawdana photo khara puroaga license pongpi da piram ba adumai tawduna pi gi license holders sing sida makoina ekoi gi driving rules regulation traffic norms sing si makoi khang da bhai tare aduna maram oiraga hojik thauri ba sing sida su sigumba gi lack of driving knowledge lack of the road sense sigumba kaya si ward pana maram oiraga accident thokpa sig ju maram moi aduga amana hojik lakpana transport department na 2016 dagi di ekoi gi license issue tawbada streamlining khar tawba hore that means ekoi driving training school establish tawre aduga license piba matamda ekoi gi smart card haidana hojikte ekoi masa la ga test tawrakanda ekoi ma qualify oi de aduga road sense traffic sense na singbu mayam ma ekoi question tawba query tawba adu mayam do ekoi hojikti follow up na streamlining tawrakanda ekoi license piba si last 2016 sidagi di fajana improve poina satharak pani na I thamjage aduga loina na transport department na jo ekoi da ekoi gi driving training institution ama oibagi authorization tawrakpa aduna maram oiraga ekoi driving training school na su hojik si district mari da ekoi branch hangdok charaga kana gumba license logadaba any person amana firstly go to the driving training school for learner certificate sigumba learner certificate se ekoi na course amana ina certificate pira kanda license issue tawna bagi process athajari masi transport department gi central motor vehicle rules 1989 na piba syllabus ki makha da sathajaba program ni asigumba program si satharak padagi di ekoi na license piba gi proceeding se hana leiramiba asoiba aranba sing do hojikti kharangai di sumthok prai na khalli atopa amana license issue tawba matamda transport department na driving training school dagi learner certificate yaudragadi apply tawba yaraktrabnina mi singje hojikti driving training school la akanda gari thobagi at least basic idea kara say do's and don'ts
rules khara di mo khoi soidana mo ki phangani abu ko adugumba phanga amnina hore license lobu matam da soi khoi mo inspector sing thamaga DTO sing district wise when haidare inspector sing nai khoi driving test away driving test dai khoi na traffic on sing ba mayam sijinaraga makhoi gi gari thobu si dai khoi na tawgada ba tawroi da ba mayam se khoi test tawro matungda qualify or me sing to the inspector sing to forward to license issue to Honba. Adugum the fail with Targadi ma next chance P by Tarika. So mine to driving license P was a Hosiki Hosiki proceeding a Masataraga streamlining Tore. Aduna equi after some years go. Equi Sweden work, equi Gari Tobusingi, Niti Nium Ledam Dabudo. Equi transport department Makada, equi should think tank a more in a layraga. Equi also swina transport department a Thumbi. I don't know Marum where I quick crangy, Mating to Wung money habit has a busule. A top Amakanga Panjawigi, Masagi than a Thumbigiba. Equi registration to Bugi Matangsi. Gari registration to Bugi Matang Simadi, the Singling Thumbigibo. Equi transport policy same but the same. Lucian the Vaitare. Lucian Dramnina policies the implement outrev. Implement outravnina transport policies magi kanabum kangatrava. Other than asagi private sectors in Siga transport ka ani marak line of Marisi, kitang gay from labor. Other than asagi gari sing sida public vehicles say quite the yamna public transportation yamna low wave am low wave. Other than maram weraga private sectors in Sigi private vehicles in China. Hengalapuna maram weraga accident home nabagi a chopa maram masune. Other than Sigumbasi. Equine housing transport department की policy सी same तन implement और अगर दी एकोई की गाड़ी मशीन हैंगर लगता ना accident थोक ना बगी मरम मम ओइरी से मशी जो खरब दे हंधर करने हाई बगी था मरो इना licensing authority ने license में तम नियम सुमना अदु माज़ हाईरेबरन ट्रा हाईटेब्रा हाई बतु अदु qualified अदु test और मतुंग द पीरस रू अदु का मरो इना register तो मतम दा public utility vehicles सिंग दा मशीन हंधर ली बसी याम नुंगा निगाई नहीं अदु का कोई private हाइब तारे गाड़ी मसासिंग हेगलाई सी यामना अदुगुंबा रोड एक्सीडेंट की फैक्टर अमदी ओइरी हाइबदु वाफम दने ओजा रोबिंद्र थमजनिंग सी हारि वाफम सिंग सी खक्तना मसी मपुंग फारे हाइबदि पब्लिक सी एवेयरडी ओइ तौबतबु मदु नियमदु इंदना चटपनी हाइबि वाफम थमजंग तसेना जेब्रा क्रॉसिंग अजि लोइ खंगना बातनी अंगांग मसा मनसु जेब्रा क्रॉसिंग तौबो मफम से दum मसी खोंग लंबी चफम ने हाइबि वाफम दि अदुम खन्नै अदगे फुटपाथ हाइबमसु लैरि लबि द फुटपाथ सिगि नाकन दसु दum मयाम चफम ने द फुटपाथ मतक सी मयाम नाकन द दुकान फमिरिम स दum क्रॉस टॉक्सन बा अदुगी मथक्ता लंबी समना हारबदा कांचीपुर दगिना अखोई मोयरांखोम अखोई कैसापात मसिन द हाईवे की नाकन द लेरिबा गाड़ी सिंग सिललिबा गाड़ी सिंग जो मसी ngसाई पब्लिक की यूटिलिटी गाड़ी हेगपत प्राइवेट की गाड़ी हेकलपतुना मदो थाबम लेरतबिना मदो थाजलपगी बसो सैथिंग अमसु फंगदबदि नते लंबी दी 4 लेन ओइरगा चफम दी सिंगल लेन ओइसलकपा सिसु यामना हाइजनी मथांग द ओजागी अखोई पोंगनाफम पेपर दसु अखोई सना यांगबीदा हाइदना कलम अमा अदुम हापी मसीना पब्लिक सी अवेयर खर मखै ज्ञान ता हनम गमब्रा द मसी तोंगान सोइरे सी करी दे युनो जै वाखलोन करी हाबिनी मसी तांग आइना याना न हेक हाइजनिंग गम लेरी मी से गाड़ी से चिल्लबा एक्सीडेंट थोकदन लंदी गाड़ी में तम थोक से सेक्रेटरी ममांग हाइरसिने थोकि थोय याम तांग थोकने गाड़ी तो माया पैसल ले पोंगना के थोक देना गाड़ी तो सोसु पैसल ले तम थौनरमिना एक्सीडेंट याम थोय से कोई हाईवे गुंबा अरे लंबी फरग से नान बगुंबा फदब्र थोय के साई पोट होल मी मयाम से हारिदुन अरे एक्सीडेंट से थोकनबगी तोंगान मरम मयाम अमा लेरे मरु ओइना अखोगी मीगी negligence adagi lambi ki defect adagi gari ki defect mechanical failure ka starting failure digi topri ka haiba code ban lai se ada ai khoi gi thajana bida asi batek se jaga si accident jam thokon mani lai pham ni ka haiba ad engineers da hanguro de e masi kra ru defect le lambi ki defect le mani har kan yama je turning da ni khangde ade moi swai ngamda badani khangde amada ni khangde e masi lambi ki sida defect am lei maduna accident je thopo ai ne na har kan ado sumba maya ma lei bisda bi gi negligence da traffic ki rules violation se si ju yawe ada traffic ki uji panbiri do ni zebra crossing cha ai uji lakpada ai si khong la hai gala ko ni sida अदो आइसी गाड़ी थाब मतम ओइदना आइसी लाथोक दे लेप ग ले ऑटो मा थौजलकबदो खितंग वाटना खामे माजे जेब्रा क्रॉसिंग जौसलकते अवेयरनेस खदि लेदि लेरब जानी जौसलकते सुमना साइकिल रिसोब हेंदोरे अखोगी
adu ma izin gi adu khadi leinare adu fajana mayam pumna bakta bhap tamin nabugumba amma khangmin nabududi yaudri masi matamna yaurakine khali adu hauji akhoi da thengnari si khal makhal gi problem ne hai tai mas sahi hubu humrai umbang da Manipur da gari sawa chatu le kanogi statistical handbook to phongba matungina 1955-56 ta road accident kun gak thoi mi taren si tahom doi soi thup dogum bani huji yeng road hojik chi sahi mada mi saben matak sire oja Chinglen haibi gre mamang sahi da sam ku tharduk sire handaki oina ngarang laingam khunda nupi ma active ha dagi tasal laga tata dipana takpada legi ta badu tharaga ngarang bhausida humari aigi record ta ada khwai yamda si tha si mars 13 si aduga khwai yamda si February oi tarikh February manga khaksi adu handak thagi oina ngarang gi duna ahan bani September gi oina accident road accident da koi Manipur da mi leitabasi ngarang laingum khun gi nupi duna ahan mani masida gari masing si adum mati hengal sahi amada sangchata lising kunthra muki sang hengal pomale kasagi sahi tara taret muk 2010 dagina 2017 gi March fawda gari masing lakh ani gi mai hengal hengali si ayam bana two wheeler si adum mati yamne hengal kre mamang ngai metric parika haidopada cycle store cycle jam sit pado hojik sitre gari masa oina sitkre ada hojik su bazaar manung su ta sum yebyo cycle to ma kya sake amma ani ga sat bol sungu ude satre cycle to basi ikai nare cycle ge culture pram mangre masina adi gari masa thauri si gyan tawa ahanna thobana masing payam jamde angang ngakra thodoni college ka khalak bugumba nupi masa sing nupa masa sing adu marak tu da amusu ingkhalak ba naharol sing si jinjak phatta ba yawi kogi nisa pusa sa selaga thojilak ba yawi maduna ngasai isam sam da ba sumda saso mido thengjin birakado ni moina lagi lambi sida traffic ki niyom do khangira khangdrira khangna indribra oirom da bagal laubi yade haibisi thugairagani oirom da lawselagani amaduna di somda maning dei horon khongani gari amna bagal lawgena o maji tungde se ga bagal lawge hari malena oirom da leithok jarakani amada oirom da paisla thomjelagani sini thok yam thoi se puna maksi ngasai gi licensing authority du adusu loi lei licensing authority puna maksi loi punjan bane khoi si problem yam yari se licensing authority gi su lei lambi phatab gi su lei gari masing ga lambi ga sana da gi su lei thoi amma khaktana nate ba licensing authority du khaktana te ba license pi bada niyom yengi yengde adu torga pi ko le habani tham thora di ma haida expert oi dam heta thorga sigre ko sokre nataga gari si masa oigara asobu oigara kana go sungai heta ba nupa amana namna tham tang thora di ma expert gai thau bai ram ne license out su expert ne ba license pibada adu tawi ada tawi sahi suba suda ba haibagi atu factor di oidam nati oiriba adu khakta din date ba adagi aina tajaba pawm ga lei masi thabak oina pangthoragadi akhoi traffic ki kaino sisu problem sisu hanthaba adagi sai Imphal manung ta extend gi kaino si handaga dong male elevated flyover masi Imphal greater Imphal area sida kaino sa khoi sumdagi mati ma flyover sa bana ta BT gandage gumata kaino gi khoi sigi kasamba swaida chani haibra ta hekta ikoi na toba pusam chang ba ma khak plan tawri male khoi gi Manipur government na masi kari gumba center na yaraktana batam budi changni adu asit tawragadi gari me am thak sakhi doine ba saida cricket ina hurba kano gi khoi uripok ki flyover bridge lak podagi uripok ki mastake chita chin bai sang se atmudi han thak rawde ba gari me am thak chakhi bodagi sma tawra gari me khaido mathak ta me am sakhragadi somda chin se lambi ki plan su yamna si oragadi matam khram hawdi henglei ba gari basing jiga si tahogdagadi akoi yadi yaro done zum huji lak
ahum ki batak ta le bo ma le gari masing ke lak mari yogdor mani hada ki 2018 ki husi phau da lei husi punsel mari yogdor mani adu sai da ni lei bo gari mi am so atha pa da na ti sai ki kano sang ang ta ne yum thong khuding yum da gari am ta na ti ani hum mari ka manga ka lei ba yaw ra yamna khoi manipur gi oina lei pa huji hengka lei ba gari gi growth siga population siga adu lambi si yena matam da tongan ba planning ma adu ne sana da kare hena madu gi road safety gi experience kare hena hengka lakane habni matang jo jasing ne da thamjading si sigi lambi ga mari leina ba haitare transport aduga road transport aduga sigum si mari leina je manipur government transport department gi yama chobo role amadi sangi masida tongan ba police ki traffic police ki aduga tongan ba khoi gi stakeholders singi leiraga su maru ina transport department masi concerned department ni masina karam ba action natraga role sing hena khare tight tawraga di road accident si handan ba yaga da bagi mami si uba phambra zakare having si tang transport department ki yam chauba role di leda masi koi power si su yaudaba ade power yaudaba sigi matak sida paisa su leite main power matik chade sileris yam ngai ba paudi koi gi manipur da yam nam koi gi misi mina thom da khwai gi chauna koi mafam kan gi basi koi gi sigi irang sida ne ade mukna ba gi irang hai ta mukna ba gi irang sida siba masing ji adu gi matik yam je chahi ma da koi samri gi matak da siba bo ko yaw khre koi gi sigi mungna bagi irang state insurgency related state ko gi security siba laloba siba micham siba masi kari matam da koi samni gi matak te hen ba bo yaw sahi ma adu masi madi handa gre masi gi mahuta hojik sina mo road accident se masi gi siba gi masing jina masi de hengalak aduna aina mamangi last 5 years ki se masi gi sta koi gi record am se ne lokhat le haidi lalhoba mari le ne siba masing se masi kayam sigen aduna 2013 da kogi lalobasi yakhima laloga mari le na accident da kogi masi gi thodok sing da ita thodok sing da security yaw laloba yaw na security yaw na micham yaw na yakhima si aduga 2014 da na 54 2015 da na 94 2016 da na 33 2017 da na 56 samna hada kogi hanagi yawang amba changdo sahungi matakta samri matakta leramba dumadi oide masi madi handare ado handara kan da somda kogi misi mina thon bagi maru eba maram sa masi road accident oina mahu sin gre ado na inga sai panjaki ba koi mamangi last 5 years da road accident ta laiki de ba migi masing sa masi kogi satruk ka marfuma pani haiba sa masi lalobi mari leina ba related sumbe accident ta siba masing china sani ga mau drain thoine and helisi koi road accident helisi sahung ga mau dra tare re ada masai da inga sai transport ki department gi hai to adno jik masai da yamna transport department se yam maru ba koi road logo de transport department se masigi handaki 2018 19 gi fiscal year hai ta sigi senba tumba gi sahi se sida thammi ba sahi gi budget se lupa crore 35 ga lakh kuntra ne transport department se aduga koi gi whereas police department adi misi mina gi changdi uri amandare police department thammi ba koi gi sembam sina crore lising ga chamri kuni thoine police department ki na crore lising ga chamri kuni thoi adu transport department ki na crore 35 ga koi lakh kuntra samna hada koi transport department si akoi na ubagi wani manung ti tasengna yam sina har ga di masi phamchen bagi mong dele sen thungi film de yenga ba manpower gi sigi film de yenga ba infrastructure drakar laiba matam ga sunana samgut ka doba pot mayam da chang ba se som gi nakan da gi yenga di masi di phamchen bagi hai tare masi koi gi karani ana ba kanu mayam gi akoi gi sick department mo oi bedong le leire department se ana magi tawri ba activities hengat pa ngamdri se adik amano singa sa hainari ba koina transport policy si masi draft policy putokiba adagi masigi haudokiba ai kuiren khale ada hauji phongda implement tawdrisa masigi implement tawna bagi magi educate budgetary provision dusu hapte aduna akoina transport department si yam koi using matam ga sunan strengthen tawdraba adu argadi magi role si ko aspect of role si kem da pangtu pangam hoy ana masai da ne koina magi sigi transport department ki su amaru hoy adi police department ki su amaru hoy se samna da koina accident hoy bagi maram se koi department ama khata da koi my responsibility di mana ni haina highway adaba aduna masida koi collective responsibility ma logo da wafom male se ga sai koina ga sai jari ba koigi lambi gi matang hairone ko se koi lambi se hoji imphal manung makta da sigi kai overbridge sigi makhung ga se hoji phok da pot hol se adum lebe yawe
adai Kwakaitel gi adagi Sagorban gi sig anak Imphal municipal council koi gi corporation magi manung chana lai riba jaga sing se se pothole se ang pa phangna lai aduna mafam atai di kai doge da koi na sigi pothole adagi magi koi black spot hai tar adagi suma sing speed breaker sing masi masi karma phim da lai ri ga hai se masi thoi na koi identify to bugi madu gi sel tham nei ba identify to ba madu rectification to ba adu masing ju puthok ba hai pothole kya lai adagi madu koi gi black spot kya lai adum hari bising je rectification ke am tawkre adu so akakna ba koi time bound period amgi manung da tawba ana smai tawdana masigi koi gi magi governance hai tare magi lambi maintenance ki governance adigi magi sigi traffic ki governance adi transport ki governance mayam si adigi adugi mathak tu da koi municipal ki governance maru in Imphal manung da hargana adigi koi gi soda hargana municipal ki governance adigi khungang da hargana koi gi magi village ki level da panchayat sing mayam leri dana sumai to mai magi governance si phagalan dana su magi koi gi maintenance ki matang da lei ba problem ka sa masi matam chana masi koi gi lotion ba hone dragadi masi na zu accident si yamna thon bagi masak si oe ada koi ngai kanari ba koi gi driver ki license ki matang ada ni sumi jamatam da koi gi Manipur da thoi ba koi accident sing sa masi driver ki fault na se samna de India ge tai mafam sing da thoi ba chahi mada koi siriba mi masing je accident de sirisi around lakh amaga makhai mu ki chang koi India da sirisi chahi mada ado hai ba siriba sing so iba sing sa masigi koi gi maram si karina noin thi ba matam da koi driver ki fault si kyam yaw yani yang matam da yam yawe ba India gi mafam matai de hadi masi case pan da na koi thigalak ba matam da di driver ki fault si yam jawram ba ado Manipur gi sidana koi driver ki fault se kai matam da zero ga leram hadi fault se am ba moi se eta leram da aduna driver je eta se naram da hai tare sanna masigi koi gi conviction natraga na koi sigi FIR chanba natraga charge sitting to matam da matai de yam hene thenga da aduna maduna so koi gi legislation da adu enforcement da problem khar lai hai simati aduna maduna sum ta idan anu zik national gi level da so parliament Lok Sabha da introduce to re Rajya Sabha da yena da masi pass to bangam da mal motor vehicle amendment koi si bills hai masi karingba pass to raga di masi na hari si kanaguma angang amana koi sahi sudina gari je thorma ba adu raga di maduna maram odina accident hoktana aso open jawr ba asi na yawr ba adu raga di mama mapa sa masi pharga jail de sahi um thamni hai bagi penalty yawri ba ko ada adung ba koi gi magi provision mayam di yaw ada masi kumna mu yeng matam da koi gi Rajya Sabha langthop ngam dri sigi maru maram se masi opposition na masi tunanil yade si yade gi maru maram di hari basigi bills da 92 clauses hawe clause mok drain to yaw hari ba clause mok drain to sigi manung state da akoi road safety ga mari leina ba akoi clause ahum da gi hen yaw de aduna akoni amaru ere di akoi gi motor vehicle ki policy khangde adigi road ki akoi design to ba nat planning to ba de khangde koi safety ki measures sigi akoi gi magi provisions and things na tham drboy di madu afaba policy ne haina lawro ana size de koina koi road safety ki Manipur su road safety week si sahi khuding ge dum to bu yawi adu hairi be koi nithi jana paisa du yawdrabani na ade awareness ki paisa du nithi jana hapdrabani na masi ju koi maming si bhajana tadre aduna koi gi magi karani budgeting da koi budget da fazana koi gi magi provision nithi jana haptana sentum nithi jana haptana maji thabuk on thokpa yabo mong da leitaba se si jo asoba contributing factor yamna maru oina Manipur gi road safety gi fibam si yenga da yamna kodong tinai mi pai ningai oire habe wafam duni collective responsibility road kisu works department forest department hoji mamang da panjaning ba makhak ti khoi gi hauki ba sai ho mari ma moirang khom gi khoi gi MSRTC mang da lambi da hauba u dagi u masa taraktana misi mina yawgi madu road accident ni haida ba yaro madu gi responsibility lambi di oi di por hon dagi dinate so na thokjab da tarakhi bni madu su tongan ba department ni concern department gi madu daita su yam sawi tongan ba daita Manipur lai ba implementing agency aduga stakeholder khuding mangna wakhal ta minara kan da hena road accident se saphagani haiba wafam din thambi se matang yam te da break lo se break tung da khoi yam thuna hanjar ki ping ni su mi ta dan lai bi break matunda mayam amukar taram noksari aduga nainazariba topics na road safety concerns and increasing accidents haibini maroina break mamang da oja singlen thamigi basi hojiki collective responsibility duga budget ki matang do yamna maroina khali oja Shantikumar laksage
budget की batang sini yam loi mak budget niam basina tawgota pathaw mayam di tawdre hai basibdi transport department khakta na tonga tokan ma thok tawgota ba Manipur miyam yai phanak dum ta lei ba department kudi mak ta masidi dum sohol laga lei adu masaida khoi budget niam basina maroina infrastructure hai tare do technology hai tare masiju Manipur natraga globalization da sakhol koi matungina sigumba technology sin naga ba road safety ki matang da tawgota mayam ma tawdana lei hai basibdi oja sinina hai ba wahum da adum yaujare na khali masi matang da oja da thamjani si karamaina technology sina masigi road safety si karamaina khoi gi khatang public accident side tare siguma mayam ji khare hena ngak avoid to bangam wada ge aduga technology sakholakpa aduga infrastructure develop to basina khare hena masigi road accident natraga siguma bisi mina ji khare hena hanthan bang ngamgani habi wakalon labi bra kari habi ni masi batang da ziki wafam sida aikoina budgeting ki problem sine maroina adubu huji aikoi supreme court ki instruction matungina road safety fund se aikoi gi whole state singda koi commissioner transport na chairman oiraga road safety committee ama seme sigi road safety committee sigi matungina aikoi finance ki khaidoga road safety fund ama hange hairi si yam kuirabane ado koi Manipur government gi na koi gi fund je koi gi implement to ngamdana sum leibane adu ngarang na hanai koi commissioner ni direct na koi meeting to bada yauje adu sigi fund je hojikti approve tore finance na adu na koi road safety fund se koi matik chana leirani haibagi transport department gi arepa yam chet pa thajaba wafam khar leire aduna maram oiraga lakadori ba sahi singdadi road safety si koi sahi gi national road safety week haidana January tha jigi tang 13 dagi hanadi tang 1 dagi tang 3 phau toramani adubu tang 13 dagi tang 13 phau hojikdu hongdokre sumai to dana road safety gi si January tha da torombaji hojikti budgeting da hakolabni na phanji marang kaino phangani aduna maram oiraga tha amakak torumbase whole year torani hojik last 2024 August ta koi Manipur Film Development Society da National Road Safety koi gi workshop ma pangthok se ke koi Ministry of Surface Transport ki makhada makoi na sponsor tawbani adu da koi sai hai gi bje accident si koi transport department khakta gi responsibility oiraga di masi koi solve to wa gani aba masi di collective responsibility ne collective responsibility sida main way na laigada basi transport department PWD education department health department hai basing se ekoi collective oi gada bane aduna ekoi nahan pangthok chari ekoi national road workshop sida su ekoi PWD ki chief engineer lakpire ad education ki director lakpi aduga health ki su director lakpi transport ki su sumaina ekoi ki authority sing si lakpi raganda road safety ki matang da yam kupna khana nei na bagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ DCꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ DTOꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯟꯁꯤ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤꯅꯤꯅ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ DTOꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ DCꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡ COꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ public wide oina ekoi khana nei na bagi mifam se pangthok na bagi adugumba wafam ekoi warep lorga leire transport department su madugi akan ba firep lore loina na fund su hojikti road safety fund oina separate finance gi divide toraga road safety fund to khai na leijare ko adana masi leiramni na hojikti road safety je hana satharami ba thabuk sidagi hengalani khale atopa mana hoji ekoi gi kari technology sijinaraga ekoi gi accident si handan ba yabagi maram leige da accident jing asai koi khana basida koi egana thambi ki bodo accident city manung da di accident ji kasam thok puna de thoi di atopa koi gi highway da city gi sai chi dai chathok kharaga highway sing aduga IBR sing inter village road sing sida tawbane ada city da tawbasida di koi na kari sin na doino ha kanda traffic ki koi traffic department ki so role lai ka aji traffic department ki SP oi biri koi madam Sharma ko koi yam toy meeting tawi ada hojik si yam sai gi hai gi bujni problem is solve to no honar ko matam da kai do ke do budget si yam darkar lai re bo budget si yam darkar lai ne even se mamang da last 2017 da koi IDTR ki site gi koi gi traffic ki
इसिलनाउसिंग सिजनरिबा हैंड माइक्रोफोन से एकोइना 15 numbers of hand microphone से एकोइना पी बने अदुना ट्रांस कनोगी अखोगी ट्रैफिक की दसु हौजिक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली अखोइना सिजनगदब पोट अखोगी खुसु खुलाइसिंग मतिक चान लेती अदुना हौजिक्ती मखोई दुसु हौजिक अखोई ब्रेड एनालाइजर हाइतारेको सिगुम्बजे अखोइना लंबी दा गाड़ी थौ मतमदा ngасai अखोइना ड्रग सिजनरगा हिदाक नांथा निसांग पा कया सिजनरगा थौरकपजिना जो एक्सीडेंट थोपै मरम अमने सिगुम्बजे जो अखोगी ट्रैफिक की जिनाउजिंगजिना लंबी दा चुमनगी गागा खामगा तौबना दबा एकोई के दुगुम्बा ब्रेड एनालाइजर से एकोई टेस्ट मखलमनि को हिदाक नांथा थलकपरा निसा करी सिजनरगे गाइसे सिगुम्बा एकोई की टेस्ट तौनना बै खुलाइसिंग से एकोई मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंग जिदु सिजनदना तौरगदी माजि फादना अदुगी फाइल थिबम थोपगा से खरगा चाउना एकोई फाइल जु जकेन याम पिक ए तौ मणिपुर मरोइना येंबु यारिसि होजिकी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सिनबसि मतंग सुनबा यामना हापसलगदी बजेटसिना फरगदी तोगान तोगानबा पेनाल्टी सिंग यामना कलहलबा ओइतारगदी मदुगी रोड एक्सीडेंट खरै मखै हंथनबगी मसाखुदि दुम ओइगनी हाइबति वाफमदुनी ओजा रविंद्र लाक्सगे सिगा खर मरी लेना हाइतारे अखोगी लंबी चटपकी नियम सिंग मयाम लेखरगसु ओजा रोड सेफ्टी की मतांग मयाम पनबिरगसु तागदोब वखल तागदोब मीसिंग ताद्रगदी मसी अदुम थोगनी हाइबसिमदि मसी नाखै सेंगी मरकसिदा अखोगी यामना पंजनिंगबा मखना सिगी रोड सेफ्टी की नियम मयाम केतना अदि एजुकेशन दा अदुगा लोअर क्लासिंग मयाम तम हाइरगसु खंगदबा खंगसिनदबा मयाम दी यावरिंग सागी डिवाइडर दा जेब्रा क्रॉसिंग दा कमाइन लानगनी गैस होरन सिनरदो मफमदा सिजनसनबा अदगी तसेंगना हुजिकी नहासिंग सिनबा साइलेंसर से पांदबो समानबा स्टाइल मा खेक लेखलगा सखिबदे होरोंदा नातै सादब खुंगिरबसिना अकी खंगनंग मदगी पाखतना तुसनबा खोसनबस यावदबदि नते मसिगो मयामसिदा पब्लिक की वाखलोंदा हेना वाखलोन तानम एज ए मीडिया पर्सन नमोइना मीडिया की रोल हाइतारे पब्लिक त क्रमाइना अवेयरनेस खर हेना वाखलोन ताहनगदगे मसि बतानोजा थंबियु हुजिक ताकिबा कोगी रोड सेफ्टी की तोगानबा फन अमा लेरे अदुना डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमकी कम्युनिटी सिंग सेमगा रोड सेफ्टी की थबक से कोई नेशनल रोड सेफ्टी वीक पालन मनुंग खकी नतबदा ऑल अलोंग द ईयर सही सुपा हेक्ता अखोगी सिगी कदोम तौरनी हाइबमा लाकपनिना जेबी लोइमक ज्ञान ताहलुबदि ngमोय खरदि दुम यावनी यावदबदि सुयारो हेरिबा खरदि दुम यावनी अदु या मिनिमाइज तौबदो हुजिक लेरिबा ज्ञान तादबा मसिंग दुदगी तंखाय तंग हंदहनबा ngमबदा बदु अखोगी अचीवमेंट 50% फुलफिल तौरे लो यादोनी फंगेन लो यादो अचीव तौरे लो यादोनी अना तौबसिदा रोड सेफ्टी की मतांग दा स्कूल की कदोदा सिलेबस दा यावब्र यावदो सिमदे खंजद्रे करिगुंबा आई यावरमबुसु आइन खले या मरुवे पोनी अदगी सिगी मथक्सिदा अखोगी लेरिबा स्कूल कॉलेज सिंगसिदा माजे हवलेइबा नारोल सिंग नि मरुओइना कोइन टारगेट से सोबदा थमरबे आहल मंदी ग्या बसाई ज्ञान ताजरबा कोई कनो ताजरबा गातने हाजरिबा गाड़ी मुक्त थौरासु कोइना थौराबा कोलाबा अदना कनो से नारोल गी यंगब नारोल दना खरेना अखोई टारगेटेड कनो से नारोल ओइबम थोपा अना स्कूल कॉलेज सिंगसिदा चतना ngसागी क्लास से लौबा अवेयरनेस पांगथोपा सुमाइन तौदना तौरा अगदी थोलकपदा स्कूल दा नहान सुमाइना टीम अमा लागा सुमाइना लेक्चर पिरमबदो सुमाइना फिल्म कापमबदो सुमाइन तौ थोकिबदो हाइबगी सिदा खरदि यावगदौनिना खर मखैदि फगद्रा अदा मसिगी याम कन्ना आई तहुंजरिंग स्कूल कॉलेज दा खरा तहुंजरी ग्रासरूट लेवल लगी हाइतारे ग्रासरूट लेवल लगी खरेना मदगी अवेयरनेस वाखलो द पीरगदी तोलमो मतमदा दम खरा मी ग्रोथ लाखै मतुगिना वाखलदुसु शांति फंगना तपथरगा गाड़ी तम थौबनी खंगदे अदगी मागी ट्रैफिक रूल्स नियम चाना तौबनी खंगदे अदु मखरदि तौरनी हाबनी ओदासिनेन लाक्सनिंगी सि तसेना मयामना पब्लिक ता यामना टेंशन लेरिबा वाखलो नुंगाइते वाखलो नमक कोई यामना नुंगाइते वाखलोन से तसेना इंडिया दा प्राइम मिनिस्टर ना हाइग्रे वीआईपी कल्चर नो वीआईपी कल्चर हाइग्रे एवरीबॉडी इज important EIP na on thok re du Manipur ti adum VIP sing si VIP hai tare koi escort sing chatpa sing je hantu na traffic lai ro ambulance ki mang thara thoba nga tani masai da public ti amna hangoi ba nungai tha ba di masai adum
थोक्तबदि नते मसैदा लेजिस्लेचर ना ओजा नंग साइ पनबिगी बदो रोल ऑफ 60 कनो सिंग ना कोई लेजिस्लेचर हुमफु जे तो फमगा मसी मतंग दा वाखलोन जी अखोइ छु तौदबा याबरा पब्लिक ता हेना ज्ञान तानबा करी मसाक सिंग पुथोप याबा के जे खनबगी मतंग जी ओइदबरा सुकन खनदब जाला मसी जी करी हैबिनिंग मसी मतंग जा अदि मैम सुमे दु कोई मणिपुर की कंटेक्स हारगना गो टू असेंबली हाइता मोइ से अवेयरनेस पीबम चंगे लॉ मेकर सिंग कोई लॉ अबाइडिंग सिटीजन मा हाइसी कोइ येंगदोरिसी लॉ कोई मेकर सिंग दो मखोइ मॉडल्स येंगदोरिने मोइ मॉडल मखाना तमदोरिने अदन मखोइ से आइडियल ओइबम चंगे मखोइने तौदु चमानबदु अंगांग मचा सिंगदुना मतौ तम अकांदुदा ngसागी मदाइदुदने मखोइना लंबी सदैदा कोइगी तसेन कंपटीशन दौना कोइ हाई हाई द्रंग थौबा येत ओइ हाई न थौबा अदगी मदु हायर कांदा मदि नाथोकम लेतदना गाई थौबी हाइदोफम लेतदना मतौबसे हाइदोफम लेतदना कोइगी पल्लगा तादना मांगदा कोइगी तुबा सोकबा याम उरे अदना मसाइददि कोइगी रोल मॉडल सा मसे कोइगी लेजिस्लेचर सिंगना अदुगा कोइगी से पार्लियामेंट सु कोइ पार्लियामेंटियर सिंगना मखोइना ओइबम थोएब अदना गो टू असेंबली गो टू पार्लियामेंट का हाइदे हाइना इसे अदाइदुदने अदो एनु जुक अमुक लाक्सनिंगिना कोई आइन ngसा ama panjagi to few for many for few si amruwe hadi gari macha myam na manipur da kogi masing ang phangna explosion thoi se kari gino masi kramaina handan ba yaga tage hadi lambi di koi lambi si yam thuna pakthok pagi film si ude ado gari di masing leptana hengale ado leptana hengale ba masing sa masi koi kamdau na koi masing ji handan gadage haibse se koi record magi matungina 2017 की मार्च की तांग कुंथ्रा मतोय भक्ता मणिपुर बस हुमफु तरेट रेस्टार्ट हुए अदुगा टू व्हीलर ना 21,753 रेस्टार्ट हुए अद हेक ममांगी थंगना बचही दुदना कोई बस कुनमरी अदुगा कनो टू व्हीलर ना लिसिंग 35 का चाम ग यांखै दुतै तवे अदु ट्रेन से हेंगल एब अन होजिक अखोइना से बैंक तसु ट्रैक्टर हदि पोथोक पुथोकना नब ट्रैक्टर मगी लोन लोबदी था हम चंग था तरुक चंग अदगी सेंदो युवांग गाड़ी की लोन दी कोई नोंगमदा नंतर पुंग खरे मनुंग फंगबगी वामसु लेरिबने अदना मसाइ द कोई कंज्यूमशन की एक्सप्लोजन सिदैदा कोई गाड़ी जि योक्सलै अदना मसि कमाइ तोदना हंधन गेतगे हाइबसे मसि जो कोइना मागी पॉलिसी मेकर सिंगना कोई थिंग टेंग सिना पुथोपा म चंगे मसाइ द कोइना कोगी ngसाइ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी दो मदो अमुक हंगन येंगबा म चंगे अना ट्रांसपोर्ट पॉलिसी द मरुना हाइरम दोसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मसी सिस्टम जी मापांग कलन बा हेंगलन बसी अमरो साइस द कोगी जेनरल मैना कोगी हाना कोगी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन नेमले सिगी मखा सिदा मणिपुर दा कोगी लो फ्लोर की कोगी बस असांग बकुन ग तरुक से मणिपुर कोता ओइ फंगी बने अदो हारिबा कुन तरुक ते मनुदा आइना खनबदा 35 रा 33 ला दगे कोई हेन लहौदे 14 दगे लौगिदा माले कोई अमदा लहौदे लहौदे दि अरे मदु लहौदे हजिक सु खरदी मिरांग थुरगा लेरी ना अदु सु याम सांगना थुरबने अदा मोइना ब्लैक लिस्ट दा कोई थमनी हारकपदगी मदाइ दिदे मु थौदो पहरकपने बा मिरांग तुन तुना अदो हारिबसे सा अकोगी युमथंगना स्टेट सिंगदा हाइतारे नागालैंड दो ओरो नत्रगना त्रिपुरा दो ओरो त्रिपुरा ददी बस खुंफुगा मरी मंगा लहोवे तो जेनरल की मखादा अदो मखोइना लौबसिना लंबी की फिल्म येंकांदा अतियन बस लहोवे मणिपुर की मामाई लेबा चक्किबदगी तुम हनबे यारोइदबा असंग असंग बस तो रोय लौछलुरे सिनबसु यादरे अदना आइना थमजनिंगदी कोइ जि अनोब सरकार सिनसु MSRTC जेमा रिवाइव तोबगी वामसु हाइरिबनिना कोगी मसिगी स्टेट की रोड ट्रांसपोर्ट से मसि सीरीसी मसि हिंगलहनबा मदो खोइना प्रॉफिट येंबे यादे सिदी कोगी मागी सोशल रिटर्न से मसिना कोगी इकोनॉमिक रिटर्न दुदगी हेन लुमने लोगदम अदुना कोगी बस त तोंगा याबा हाइदी कोगी मदु कोई गाड़ी मचा लेसलक्तना कानदबदा कोगी हाउस होल मदा गाड़ी मही मंगा लेबे यावरिबा गाड़ी तरुक तरे लेबे यावरिबा हाइदी मी खुदिंगी थबक तो मी खुदिंगी गाड़ी अमम लेरगदी मदुरा क्राइवाइ दोनोबा कोइनी सटकदोरिस अदुना कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से मसी अमुकहन येंजनबिरकांदा मसी थबक ओइनो ओंथोनबा होनबा मसाइ द कोई सरकार की अचौबा स्ट्रांग पॉलिटिकल विल मा आई संगेन लाउ तसेंगना पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाइतारे जाना हाइबीबा few for many for few have the absum of the Saka bus to later the Gari Masala Tiraga car Tiraga Tonga Sapatami office Sapa college service school Sapa and the bus to later the Kong Saluya Podin Chamaraxida Madu public Akogi Mayam with the Libiripa less in the Yankin Biraga public transport system transport policy up making fun semi Matota Avni Losala Posita was a driving school gita Tamsage तसेंगा ड्राइविंग स्कूल लौरिब रोल से तसें होजिक ममांगदी उरमदे होजिकती यामना उरे ड्राइविंग की कॉलेज थाब ड्राइविंग स्कूल थाब गाड़ी तंबा अदु मसिना
public te kanabadi pi haibadu madi leire adubu masaida akoina zai ojana thambiriba public transport si masiga aduga hojiki driving school gi khoi driving aya mana driving tambiri si individual oigani khali tasen bus thoge na truck thoge na lakpadi masing khara handara godang khali masaida miyeng ji karamba san miyeng thamaga hariba oina iba fibam sida khara hena saphagana bagi masak si oigadagi habiduni thambiu last aroi sida hojiki wafam sida ekoi driving training school haitare IDTRC na logadawa role si road safety amasung thokliba ekoi unwanted accident amasung masina tholiba problems sing sida ekoi na logadawa role si transport department makha da ekoi chi joint venture oina IDTRC haiba project se ekoi hojik implement over hore ministry ki makha da ekoi ki se Imphal East ki Novodia school ki hek nakal da ekatra manga park palam ma ekoi hojik establishment hore construction hogarle masi by 2020 da ekoi loyer implement over horani ado hojik implement over howring in marak sida ekoi hojik satha jari je ngasai individual khara ga ke ekoi train to khak natte ekoi di professional driver sing adi ekoi ge hojik sida je ekoi ge gas pu bachali ba petrol pu bachali ba tanker sing bullet gari sing se ekoi Indian Oil Corporation ga ekoi ga tha ahum gi ekoi ge routine work oina ekoi makoi training pi refresher training program oina high risi Indian Oil Corporation ga ekoi ga join oina aduga Manipur Fire Service ka ekoi sumaina pangthok chabani atopa amana ekoi Manipur da chalai riba transporter ching haitare sigumba transporter association si jo hojik ti ekoi IDTRC gi ISBT complex ekoi gi chap chap office building leire hall leire mi cham chanba sidai ja koi routine work oina ekoi gi professional driver oina leiri basing si so ekoi na mafam gi haitare se thamadana ekoi gi winger sing gi thamadana auto singi thamadana school van service to ring sigi sigum bam mayam se khoina kaura ga refresher course oina haitare sigum se khoi pangthok chari aduga ekoi gi ngasai gi implement tawgadaba IDTR gi project sima by 20 dagin implement tawgadaba se si implement tawba hawraga di atop technology khara jo ekoi install tawr ani aduga loina na ngasai gi accident thopasi khoi gi kari haitare mechanical defect le ekoi implement auraga di mechanical defects in sigi ekoi na ITTC na inspection and certification center ekoi gi keno sida project center sida khilla fitness certificate se ekoi machine khilla ne gari sing se loi trail torani doctor ekoi gi hakchang treatment tobu dumaina dumaina MRI logu dumaina sumaina tongna bagi ekoi hojik establishment hore by 20 dagi ekoi implement tobu dabni aduna ekoi transport department da ekoi IDTRC na achauba support amaga loinana ekoi hairiba project si paikhatpa by 2020 dagi di mapung phana pangthok paikhatpa ngamagari khale masi paikhatpa si mapung phana hek paikhalakpa dagi di accident gi road safety gi chapter khradi ekoi IDTRC na share logjarakanda transport department gi ekoi gi accident da thokpa problem sing se ekoi na khangai di support tawni haina ekoi gi asani Manipur driving school na loriba road akoi gi road safety gi yamna changsiliba khongthang su yama sauba mayangi public ki yamna phagadoba khongthang amani haiba wapam dani phongdu pirise taseina India da every 4 minute mi amasi accident da Manipuri oina numit akoi gi numit ni khuding gi mi mamam si sangchatta aduga nomada accident ani mi sangchat thoi haibasi akoi gi mayamna khangbidraga su adum masi hojik boki indian maina sangkhat main leiri aduga hariba akoi road safety gi public awareness collective responsibility budgeting aduga public transport sigum mayam stakeholder mayam na collective responsibility madu mayam do pulap lominaraga na hariba sang sitigi hanthaba oisun haiba wafam si phongdok sri loina ngasi ki manu hunai khana na basita oja Shantikumar oja Chinglen amandi oja Robindro lapiduna khana na basi mahum phang da oja ahum makpu manu hunai bakhai thakasri loina ngasi ki oina di manu hunai thorom si patang tenjare mayam puna mapu mukhana kurumjari